Tema ovogodišnjeg programa su inovativne tehnologije koje će omogućiti studentima Elektrotehničkog fakulteta da u narednih 6 mjeseci upoznaju se sa konceptom pametnih rješenja koja uključuju veoma popularne Internet of Things tehnologije realizovane kroz koncept GPS trackera i pametnih stajališta, zatim video streaming tehnologije realizovane kroz rješenja digital signage-a i razvoj softverskih alata koja će integrisati ove sisteme u jedno rješenje i upravljati cjelokupnim rješenjem. Pozivam sve studente željne novih znanja i iskustva da se prijave na ovogodišnji program Telegroup Tech Huba. Požurite i prijavite se. I ove godine nastavlja se uspješna saradnja kompanije Telegroup i Elektrotehničkog fakulteta kroz Telegroup ETF Tech Hub koji je upravo ovdje kod nas na Elektrotehničkom fakultetu i mogu reći da kroz ovaj Tech Hub je prošlo već nekoliko generacija studenata Elektrotehničkog fakulteta i također oni kroz prolazak kroz ovaj hub imaju višestruku korist. Jedno je da se proširuju svoja znanja, znači sa nekim praktičnim znanjima i iskustvima i to zapravo predstavlja nadogradnju onoga što uče u toku samih studija. Zatim imaju priliku da rade na konkretnim projektima i u saradnji sa inženjerima Telegroup koji imaju također dugogodišnje iskustvo rada na istraživačkim projektima i međunarodnim projektima. I treće, određenom broju tih studenata koji prođu ovakav Tech Hub i koji izraze svoju želju i naravno kroz taj praktičan rad ostvare odgovarajuće rezultate, dobijaju i mogućnost da se zaposle u kompaniji Telegroup. Nekada sam ja bio student i sjedio u ovim klupama, a sada sam zaposlen u Telegroupu. Prošle godine, odnosno na završnoj godini fakulteta, sam konkurisao za Telegroup Tech Hub, koji sam i uspješno završio i stekao nova znanja i vještine. Telegroup Tech Hub je super prilika da upoznate mlade i uspješne inženjere i radite sa njima u timu i dobijete sliku kako to izgleda rad u jednoj modernoj IT orijentisanoj firmi. Pozivam sve zainteresovane studente da konkurišu na Telegroup Tech Hub i iskoriste priliku da upoznaju Telegroup i rade sa novim tehnologijama i postanu dio tima. Vidimo se!